Rainbow of Sound Music Academy kepada Hakashnong Maubri Ribhoi District, a music school kepada Jepelong, Shisian Shitiau Little Flower Higher Secondary School Maubri. Hakasngi sajan nyadu Shpaubaje Main Step, hadu Saubaje Janmir. Kepada yang sumpai pi barok ki kena ki menadu nyau senam seneng, ki samla, ya piru barok kilong kemilong kepa ki bakwa banyo yang jingi kai jingnang syapang ke music. Hakane ke music school don shibut ki jingi kai kum ki gitar, keyboard, duitara, ke bom, ke sing, ke drum, Indian vocal, western vocal, but Khasi vocal. Kane ke music school ke Jepanya ki street performance bagi konsert aman lau senam kum kedak ajing seluruh ki kena ki bawan pulih hakane ke music school ti parlok baro wan nomor selam wan ban syem ke admission hakane music school. Hadin balapan benai ki risol jungi kertong MDC ka KHDC nagi santli ki konstituensi hapo Ribhoi District ki kertong jungi artli ki parti kita ka NPP bat ka VPP ki la Paidbah ha ka jungi kun ki risol kumbala dapan penbena menta ki long na ka jirang konsumsi la job do bakso sene sotun ubaderu UMLA jong ka nekatan na ka nongpo konsumsi la job do kongrona kamdej na ka parti NPP mawati konsumsi la job dau ba kenjo orang tong na ka Voice of the People Party na ka umsning konstituensi la job do ba Banrikus Nongsteng na ka parti VPP bat na ka umroi konstituensi la job do ba Isnihing ukertong ka parti VPP kuba kalapau menta kilong ka parti VPP kilatam ya ka parti NPP Ribhoi District ha ka ba kilayo laingot ki MDC kat ba ka NPP Tang Ngut ya ki khobor ki ba khabanya ka no kini ki kertong kilayo on sapan nabiang kam hadin.